Pa zaista je ponos biti gradonačelnik Gradiške, ovako lijepe i uređene Gradiške. I prije svega moram da se zahvalim komunalnom preduzeću Gradska čistoća, direktorici i njenoj upravi i svim radnicima zaposlenim u Gradskoj čistoći zaštite što su posvećeni uređenju naše Gradiške. I sigurno ono što je najljepše što može čovjek da čuje i kao prvi čovjek ovog grada, ljudi koji dođu sa strane, prođu kroz našu Gradišku i ne mogu da vjeruje da zaista postoji na ovim prostorima tako jedan mali, lijepi i uređeni i čist grad. Još jednom se zahvaljujem svim zaposlenim u Gradskoj čistoći, zahvaljujem se i vama, medijskim kućama koji i pohvaljujete ovakve aktivnosti, ali ukazujete na neke nedostatke i probleme što treba da se otkloni i u svakom slučaju naše opredjeljenje, naša je obaveza kao što smo danas da dosadimo ovaj naš prelijepi park, da ga sačuvamo, ali da zaista vodimo računa o zaštiti životne sredine, o čistoći, o komunalijama i da to poštujemo. I ovim putem i zaista apelujem na naše građane, ne samo na prostoru grada, nego na prostoru čitave gradske uprave, na čitavoj našoj površini svih naših 56 mjesnih zajednica, da svi zajedno odgovorno povedemo računa o toj ekologiji, o zaštiti životne sredine, da vodimo računa, da odlažemo smeće tamo gdje treba, ne da pravimo nekakve divlje deponije, nego da zaista budemo posvećeni tome, jer to je za nas, a ne da radimo protiv nas. Još jednom hvala i svim građanima i svim prije svega zaposlenim u Gradskoj čistoći, ali i poslije svega i građanima grada Gradiške čestitam 24. april, dan grada, dan našeg lijepog grada koji svi trebamo da se trudimo da bude i ljepši, i uređeniji, i razvijeniji. Pa evo danas ovdje smo u Parku Sloboda gdje učenici gimnazije sade sadnice lipe i hraste zajedno sa našim gradonačelnikom. Učenici srednje stručne i tehničke škole su dole ovdje nizvodno uz rijeku Savu na keju gdje vrše uređivanje žardinjera. Također učenici tehničke škole su ovdje danas sa nama. S obzirom da su oni u proteklom periodu sve klupe u gradu ofarbali, danas sa našim radnicima postavljaju iste. Što se tiče grada, obnovili smo horizontalnu vertikalnu signalizaciju, također smo vršili orezivanje drveća na području čitave teritorije grada. Vršimo košenje, to vidite i sami, već ste bili sa nama. Također smo postavili klupe, sve klupe po gradu smo obnovili. Što se tiče keja, čitav kej je ofarban i nadamo se da će danas zablistati u punom sjaju. Bio nam je cilj na početku da nemamo trave na našem keju, da imamo postavljenu foliju, malč, u donjem dijelu imat ćemo kamen. Tako da nadamo se da je grad lijep, procvjetao je i da će takav i ostati. Pa nadamo se da hoćemo. Baš iz tog razloga uključili smo naše osnovne i srednje škole. Evo ovom prilikom želim da se zahvalim svim učenicima kako osnovnih tako i srednjih škola i upravo je to cilj da oni od ranog djetinjstva učestvuju u uređenju grada i na taj način da čuvamo našu okolinu i naše cvijeće.